El BD Travelbrand Mallorca cercarà demà la pista maleïda del Melilla, torna al camí de la victòria. Els mallorquins mai no han guanyat a la pista nord-africana, tot i que ara el rival sembla que no passa pel seu millor moment jugant a casa. Ha sido derrotado 3 veces en su pista en esta temporada y nosotros vamos con el propósito de conseguir ser el cuarto equipo que les derrote, pero siendo conscientes también que va a ser un partido complicado y que el club tan tradicionalmente nunca ha ganado en aquella pista. A la memòria encara roman la derrota de la setmana passada davant el Coé. El Canoe deixa en evidència un BD Travelbrand que pareixia imparable durant els darrers mesos, però amb l'autocrítica feta, toca continuar endavant. Hicimos autocrítica y sabemos que ahora el mejorar no va a pasar por estar pensando en ese partido y en lo mal que lo hicimos y tal, sino en seguir evolucionando como equipo, seguir entrenando duro y centrarnos en Melilla. Amb Lidquist i Brople recuperats a darrera hora, Alonso només haurà de patir les baixes de Joan Tomàs, Matt Steinbruch i Xavi Rey. Demà, en directe, des de les 8:15 de l'hora baixa, viu el Melilla BD Travelbrand Mallorca a IB3.